March ni somthum sang ni somni panga cholni ani a bazar thlir tu te chibai ule zirtom ni liamta March ni somni pariat khan Myanmar ali ranghing ti kan hreveka khalir hinga wang khan mi sang chong an thi ti finfia ani to a ruang hi la mu bel zel ani wangin helir hinga wanga thi hi sing an chuan ngai rin ani a heti la hian nimin thleng khan lir hing hi ala top theilawa nimin in rin ni po khan Myanmar khopui nai pi do bulmaya intranin 5.1 magnitude na in lirang hing le ni in US Geological Survey chuan an soi Myanmar lir hing khan Myanmar mai baka Thailand thlengin chiat na na sataka thlen ti kan hria nun na chan le hliam tur boi puya chan chuan na thok tu ten boi lain nimin chahnu India ramada ni le mini somnga khan lir hiang hing non le a USGS in Richter scale 5.1 ana ni ti in report ma se India ramalir hing chin chia tu ti mayang National Center for Seismology NCS chuan nimina lir hing hi 4.7 ana ni an ti thunga US le India agency te hian lei hnuai KM song batanga ron in tran ni in an soi ve ve ani NCS chuan nimin khan 3.6 atanga 4.7 ana lir hing voithum line Myanmar hi soi le ni in an soi ani country atangin Myanmar le ram then Thailand a chuan zirtom ni khan 7.79 lirang hinga hei hian in a soi chima 7.7 ana a ngin nu hian 6.4 ana in ang hing non le a thile hliam an pung zela nimin khan khovel mun sang sang atangin tran puina chu Myanmar rama phur thlen ani tran to a Myanmar ram na India chuan tran puina thil sang sang athon lut ngala chanchok tu pol le damdoi lam thiam medical team te po atir luta China point mi somthum pasari omna chanchuak tu team chu nimin khan Myanmar khopui hlui yangona an phur thlenga China team hian damdoi thanem tak an ken baka in chimkara nungdama chanchua turan la omem ti hriat theina khol tha te po an keng tel ni in Myanmar Chinese embassy chuan an soya Russia le US point Myanmar nena hian tanpuina pek an in huam thu an hril to ani Myanmar sipailal min ong hlang chuan lir hinga wanga thi le hliam za thi an lapun bel lerin om thu asaya zirtom nia lir hing hi Myanmar rama lir hing kong seismic fault sagaing fault an ti maya thleng ni in he sagaing fault hi Mandalay le Yangon chevel paltlang ania he lir hing kong a hian India plate le Eurasian plate te chu chim le marlam hoin an in tok ni in mithiam te chuan an soya he lir hinga wang hian nimin thleng khan Myanmar sipai sarkar chuan mi sang hazaruk somli pali an thi ti chin chiani to antia sarkar in hliam tur chin chia zat hi sang ni jathum somsari paruk ani to boka mi somthum vel an chin hriat lovin anum meka USGS earthquake hazards program chuan lirhing nat zong le in tan na pon lan dan enin lirhing wanga thi hi mi sing khata tanga nuai khat in kar po ni thei antia sagang biala hian lirhing na taka thlen khada wangin in sakdan an uluk lawa chu chuan chen na po thlen na sa hle angan ti a helin hing hi kum sang ni somni pathuma tarki le Syria rama hing 7.8 ana mi singa chuang in an thi pui ang tluka chiat na rap thlak thlen thei ni in expert te chuan an ngai ani Myanmar ram lir hing hi an khopa atom bom zathum vel puak ne na in hen vel ni in geologist Jess Phoenix chuan a soya thlakat ai tamma chu Myanmar le chevela hian helir hing hunga wanga leiche hi omzui zelin aftershock lirhing te na dangla omzel tura angaya Phoenix chuan helir hing hian atom bom zathum somthum pali puak thachakna angvela pechuak ani atia lirhin ma point Myanmar rama hian tual chung boina wangin mipuyan khongai thak le a lirhing in han soi le phe hi chu an din munrap thak tak zet ni in a soibok lirhing awang hian Myanmar khopui lian berdot tu Mandalay a chuan thler tina in chim mauman ringota kongpuya khichata thile hliaman tama wangin Mandalay sarkar damdo in Mandalay General Hospital a chuan mithartan mun nom to lova dorzongjong kharani a petrol pump te po kharani a mishing makta duai khanle nuai nga vel chen na khopuya hian karen an nei lo meka wangin an boidan chu turu takani Myanmar sarkar mumala omlo na rei to a chanchuak tu ten manro than nei lo wangin chanchuan nan thok chak theilowa inchim hnoya ruang le hliam an lo ngei ti hriat ani a phone le internet man theni lo wangin in biak po harsa a chu wangin chanchin thar po khover hriata aniang tak puan zar hlei thei anri lova soitongin sarkar mumalan nei lo rei to wangin man ruan nei thalowa
Myanmar sipai te chu chan chuak turin kalve ma se ti thei an nei tlema tlomngai chan chuan na thok tu te point man choin man ruan ho chopangaya in chimina del lak cho theiri sila urwang tam takala om ni in soyani a mithi za thila pung na sa hle don ti achiang ani Thailand khopui Bangkok in chong somthuma sang chimna apo mi som chuan thi ti chian ani to a in chong somthuma sang chim hi sakmek lai ani a na thok tu tam tak an ma wangin in chim hnuai a ruang engemaw za tala omang ti achianga heti la hian in chim hnuai anung dama om man la om ti po chian ani a lak cho theilon la om nual ani Bangkok khopui mun sang sanga sarkar official la engineer te chu in en fe in an kalkuala in chong sang tak tak te chu chimlo ma se abang le chuat khi tam taka om antia Bangkok Metropolitan Administration chuan mi puiten in chia an report theina tur online portal an honga Bangkok khopui chu disaster zone an puanga hetila hen Bangkok khopui chu nimina tangkhan nunphung pa ngai zomin anom le thei to a thlona tum hun te rel le motor kong puite chu dan pa ngai an kal le to a dorte po dan pa ngai an in hong le to ani Thailand Ram Deputy Prime Minister Anutin Chanvirakul chuan inchima hian dama chan chua turan omem ti le ruang phor turin cholowin chan chua na tho zelani ti asoi nimin tlai khan India Ministry of External Affairs chuan Myanmar lirhing tuarte tanpui tur hian fila damdoi in hong turin thoktu za som pariat damdoi le man ruan en akra tanga thok chokin Myanmar ramlam antir choka MEA thupuang tu randir jaisual chuan tukin khan thlona pakhat chu chuak to a chumi nuwa thlona pahnih mangin chan chuak tu team le supply phuran chuak le a tlaya khan thlona pahnih chuak le in heng thlona kalte hian field hospital an din don ani India rambatangin thlona panga kan tir chuak to atia MEA thupuang tu chuan Myanmar lirhinga hian India mi thi le hliam report an la nei lo thu a soibok India hian thlona panga tir chuat to ba ka hian long pahnih chu Myanmar tanpui turin a tir chuak to ni in jaisual chuan a soya long pahnih po kal le turin an in bo sai mek ni in nimin tlai khan a soiboka heng long pahnih te hian thotan ni a Myanmar an thlen thei be sei ani thu a soiba ka atul thu da chole mai thei turin Andamana Sri Vijayapurama da an niang ti a soibok zirtom ni khan Israel chuan thlona mangin Lebanon khopui Beirut chimlama boma nikum November thla Hezbollah te nena inka hayan puan hnuwa Beirut khopuyan bom le voi khatna ania Lebanon ramatanga Israel lamhoya rocket ka chu awanga Beirut khopui bom man ni thu an soya Israel thona te hian Beirut khopui chimlam hadat veng an bom ni in Lebanon National News Agency chuan an puanga rocket manga Israel beina hi engpol mai nan tiani thu an la puang lawani Lebanon Prime Minister Nawaf Salam chuan a sipai te chu rocket manga Israel kap tu zong chuak turin thua pe ni in soyania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanon atanga Israel ti thaini le chuan khoilai po kan bom zel toang kan mi te bean ni kan phal to don lo inka hai po tharum mangin kan nor chuak zel to don atiani hetila hian Hamas ho chuan Gaza ani somthum chung inka hai nei rotna chu Egypt palai te kal tlang in Israel an shrila an rotna ang chuan voina tanga Eid al-Fitr intran atangin inka hai hi nei ni se inka hai chung hian Hamas te hian an mission panga an chuang ti ania Israel chuan Prime Minister Netanyahu hovin nizan khan he rotna chanle dan tur hi Prime Minister office an ngai tua hetila hian Jerusalem khopui le Israel ram hun engemaw zata Hamas mission te chuan ni theina na mala tur Israel sarkar norin mipui sang tam tak an chuak khomani hetila hian UN Security Council a chuan Gaza mipui te tanpuina tur trak manga phur chu ni som liam ta Israel in an dan cha wangin a chemeka Gaza Palestinian mipui te chu burak hung ei tur chau pek tur an nei to ni in ocha UN relief ho tu Tom Fletcher chuan a soya Gaza luna kongka dan cha vekani wangin trak manga ei tur phur te chu chemeka damdoi expire damlo enkol na man ropoi mo te po man tangkai theani lo atia hetianga tanpuina dan cha hi international humanitarian law bo chiatna ni a khovel ram sang shoi tu ten man lak watanga ani atibok UN World Food Program chuan Gaza hian kar ni dei chia tanpuina sem turan nei to thu an soya Israel in tanpuina dan cha wang hian Gaza chuan huit kg somni panga bek chu $, somnga cheng sangli le zathum man vel ani to a Mars ni som pariat malama man ain 400% zetina sang to ani Turkey rama chuan Mars ni som pakwa ep tu party CHP shwai tu
egram imamok lu manani wangalung oilo na lantir chunjom zelani a nimin khan Istanbul khopuya Asia khomol puilam mitipia mi puisang tam tak pungkhomin imamok lu chwa anphuta imamok lu manani trangkhan Istanbul City Hall a zantin mi puyan pungkhom thina hei hi tholeni kalta trangkhan ti topin inrin ni pianga punkhom huai hotan tum ta zoka nimin khana voi khatna nan pungkhom ani police in pungkhom te hnot dara mi sang ni chuang an man to chungin phung vel angmain pungkhom an pungzel thunga Istanbul Bar Association chon police te hian no pangkum tlinglo somni an mantela hengzinga pasari hian la hreng ni in an soya zirlai zanga som pakhat man an ni to a hengzinga zani somsari panga chu tanina khung an ni antibok Turkey sarkar chon he boina chungchang pong tu journalist te po an mana ninga chungin Turkish journalist som pathum an man to a BBC correspondent chu an thon hoa Swedish reporter pakhat po an mana journalist an man zinga som pakhat hi chu an ni le to a chuti lai chon pahnian man bel le bok ni in soyani a journalist an man te hi president soi chiale firfiak pol member ni apu an ni bazari lo thira wangin kan lome